Umugabo witwa Ruvuyanga akaba amaze kwiyambura ubuzima, biteye agahinda ndetse biranababaje. Aha ngaha muhanga mu kagari ka Gifuma, ndetse ngo ni ibintu bikomeje kugenda bicecekana cyane, kuko ngo muri kano kagari abantu benshi bakunze kuba bakwiyahura mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Uyu mugabo witwa Ruvuyanga rero niyo mugabo Jean Bosco ukunze kuba azwi ku izina rya Ruvuyanga, akaba yamaze kwitaba Imana ndetse akaba yamaze gupfa, amaze kuba abashije kuba yakwiyahura. Uyu mugabo ngo ku mugoroba akaba yarariho mu buzima bugiye busanzwe nk'abandi bose mu buryo bugiye butandukanye, ari gukora akazi ke ka busanzwe ka buri munsi, ariko ngo akaba atabashe kuba yataha iwe mu rugo ngo abashe kuba yahataha. Akaba yaje gutanga mu gitondo, akimara kugera mu rugo akaza kuba yabasha kuba yakwiyahura. Abana batoya babyaye akaba aribo baje kugenda basakuza ndetse bari no kurira cyane, bari kuvuga ati papa ariyahuye, papa yapfuye, papa yiyahuye. Nibwo abaturanyi cyangwa se abaturage batuye muri kano gace baje kuba bahurura, baza kuba baza kureba koko, basanga uyu mugabo witwa Ruvuyanga yamaze kuba yakwitaba Imana. Ndetse ngo ni ibintu bikomeje kuba byaba byeze cyane muri kano gace, kubera ngo si uwa mbere, si uwa kabiri, si n'uwa gatatu yewe ngo umaze kuba yakwiyahura, kuko ngo abantu benshi bakomeje kuba bagenda biyahura muri kano gace. Birakekwa yuko Ruvuyanga ashobora kuba yiyahuye bitewe n'uko n'umugore we, kuko we n'umugore we bari babanye mu buzima bugiye butandukanye, kuko bahuraga mu makimbirane ya hasi hejuru, bakomeza kugenda bashwana. Gusa madamu wiwe nta kintu na kimwe yigeze abasha kuba yatangaza kuri kino kibazo cy'umugabo wiwe, nta n'ikintu na kimwe yigeze abasha kuba yavuga kuri bino bibazo by'umugabo wiwe, kuko byabaje kuba ari nk'ibintu byiza cyane. Ndetse bakomeje no kugenda bagerageza kuba bamubaza, yanga kugira ikintu na kimwe abasha kuba yatangariza abaturanyi biwe. Uyu mugabo witwa Ruvuyanga umurambo we ukaba wahise werekezwa i Kabgayi, warangije kwerekezwa i Kabgayi kugira ngo babashe kuba yasuzumwa, babashe kuba hamenyekana ngo ese ni ikihe kintu gishobora kuba cyabiteye ndetse ikibazo cyaba kimeze gute. Gusa bivugwa yuko uyu mugabo witwa Ruvuyanga we yarashakanye n'uyu mugore, bakunda guhora mu makimbirane cyane, ndetse bagenda bakomeza kugenda bacyocyorana mu buryo bugiye butandukanye, kuko ngo bari bamaze n'igihe kinini bamaze bagenda barwana, ngo nta cyumweru cyashiraga batabashije kuba barwana. Benshi bakeka yuko aricyo kibazo gishobora kuba cyabiteye kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yakwiyahura ndetse abashe kuba yavamo ubuzima. Ndetse benshi bamwe bakanavuga yuko ashobora kuba wenda ari ibiyobyabwenge yaje kuba yanywa, cyangwa se yanyweye inzoga agataha aribwo abasha kuba yakwiyahura. Ndetse n'ibintu byinshi byagiye bitangazwa n'abaturage, kugeza kuri kano kanya nta kintu na kimwe kizwi icyamwishe, ndetse n'abayobozi nta kintu na kimwe bigeze bagerageza kuba batangaza kuri ino nkuru. Gusa kuri kano kanya ikintu wamenya nuko yamaze kuba yakwitaba Imana. Bamwe mu baturage bagerageje kuba bagenda bagira ikintu batangaza, bavuze yuko ari ibintu byo kwiyahura, ngo ni ibintu bikomeje kuba byeze muri kano gace, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda biyahura kubera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga yuko kwiyahura atari uwo muti w'ikibazo, kuko bagakwiye kugerageza bakagenda bagira ikindi kintu. Benshi bakomeje kuvuga yuko ari ikibazo gikomeje guteza inkeke, ndetse ko ari ikibazo kiri gukomeza kuza mu baturage cyane, ku buryo benshi bari kugenda bagerageza kuba babasha kuba bakwiyahura. Nk'uko twakomeza kugenda tubakurikirana iyi nkuru, turashaka gukomeza tugenda ducukumbura, tugenda tubagera ku bintu byinshi, ariko tugenda tubamenyera ngo ati se byaba bimeze gute, byaba bikomeje kugenda gute, kugira ngo tubashe kuba twabahereza inkuru zigiye zicukumbuye nyinshi, ku buryo turamenya uyu mugabo icyamwishe, ndetse buri kimwe cyose n'ikintu cyagiye gitangazwa kuri ino nkuru mu masaha arakomeza kugenda aza. Gusa dufashe umwanya mutoya kuba umuntu yakwiyambura ubuzima cyangwa se yagenda gute, ndakeka atari cyo gisubizo cyakabaye ku bantu, ahubwo twakarebye ku kintu cyatuma abantu bagenda bakemura ibibazo. Kuko ngo uyu mugabo yazi kuba yasangwa muri salo, yafashe kuko muri salo yiwe nta parafo yari irimo, yaje kuba yafata umugozi amanika hejuru mu biti, kuko ibiti biba biri hejuru, arangije kuba yabimanikaho ahita yimanikamo ahita apfa. Bamwe mu baturanyi biwe baravuga ati se kuki batagerageje kuba bamukura mu ntuze mu mugozi, kuko yari kumwe n'uyu mugore we mu nzu. Gusa abana bari bafite utwana dutoya tubiri two
nta kintu twari turimo kubikora, ariko kuki ngo nta kintu uyu mugore yigeze abikoraho, ndetse ngo no nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo nta kintu uyu mugore yigeze ashaka kuba yatangaza na kimwe. Yewe si nawe wagiye guhuruza ngo anavuga ati umugabo wanjye yapfuye, oya, kugeza kuri kano kanya nta kintu n'iki na kimwe uyu mugore yigeze abasha kuba yatangaza na kimwe, yigeze kubasha no yabasha no kuba yavuga ko yagerageje. Ikintu yakomeje gukora ni ukuba yakwicecekera. Bamwe bakavuga ati ashobora kuba yiyaba bitewe n'ibibazo bari barimo, gusa n'umugore wiwe bakavuga ati ni ikibazo kuko ntigeze agira umuntu umwe ajya kubibwira cyangwa bigende gute, usibye utwana twabo dutoya twagiye turi gusakuza tukaza gutuma abaturage baza kuhura bakahagera, aribwo baje ko bahamagara ambulance iraza itwara uyu murambo bawujyana Kabgayi kugira ngo babashe kuba bawusuzuma. Nta kindi na kimwe kigeze kigaragara ko nta n'abayobozi benshi bageze bahagera usibye umutekano mutoya ndetse na ba mudugudu, usibye ko nabo banze kugira ikintu na kimwe bigira abatangariza itangazamakuru, kuko ngo kino ni ikibazo gikomeje kuba gitera inkeke cyane ndetse gikomeje kugenda kiba ahangaha cyakomeje kuba kigenda kihaba agatereranzamba. Gusa bavuze yuko benshi banabyemeza yuko bari babanye nabi, ariko uburyo bari babanyemo nabi ntabwo byari ibintu ngo byagakwiye kuba byagera kuri runo rwego rwo kuba umwe yabasha kuba yakwiyahura ngo yivanemo ubuzima. Abandi bakavuga ko umugabo yagiye akarara hanze, si ibintu yari asanzwe akunda gukora, kuko ni ikibazo n'akazi ngo abashe kuba yakora, ntabwo ari akazi katuma ubasha kuba wagenda urara amajoro ngo ubashe kuba wataha mu gitondo. Ibintu bikaba byakomeza guhinduka urujijo ukuntu umuntu ataha agahita yishyiraga mu kagozi, agahita yishyira mu kagozi mu masegonda bigahita birangirira aho ngaho, ndetse n'uwo bari kumwe ntabashe kuba yagerageza kuba yamukuramo atari yahera umwuka. Bikaba ari ibibazo ndetse bakaba bikomeje kugenda bagerageza kuba bareba ikintu kiraza kuba cyaba cyabiteye. Dugusaba ukanda like, utange comment ndetse unakore na share kwa ngo inkuru nyinshi zacu ndetse n'ibiganiro byinshi bicukumbuye tujye tubibagezaho. Murabizi dufite YouTube channel, hari iyitwa Ubugi TV ndetse hari n'iyitwa Big News TV. Izi YouTube channel zose ni izacu, hanyuma dukurikira ku zindi platform zose zigiye zitandukanye arizo nka Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, zose tugiye tubasha kuba twazikoresha, ndetse na X zose ni ku izina rimwe, ni Big News. Ibyo ko dufite na channel ya kabiri yitwa Ubugi TV, wagenda ukakurikirana amakuru menshi agiye agezweho, video nyinshi zigiye zitandukanye. Ndakubwira niba ubashe ko wareba ino video ukaba ugeze kuri uno munota, ujya muri comment utange mu bwati nahageze, ubu wanyuze ukandika ibyo ushaka ati nahageze, udushiraho na nimero yawe ya telefone, turakugenera data y'amafaranga 5,000. Izo data zizakumaza ukwezi. Nubashe ko wareba kuri ino video ndetse ukaba ubashe ko wayiplaying ikaba yabashe ko yatangira igihe ugeze kano kanya ikimara kuyifungura. Hari uburyo bigaragara muri YouTube studio, aho ugiye wita utanga comment, dusanga koko ari by'ukurura umukunzi wacu ukunda ko badukurikirana. Amafaranga inoti 5,000 cyangwa se megabytes 5,000 zahita zibasha kuba zakugera ku iyo nimero yawe. Thanks, turabakunda kandi mujye mukomeza mudukurikirana. Kanda like, ukore share nimba ubona ari ngombwa, ndetse kandi ntukazogera kwanga buri notification tuba turagenda dusohora tazira kugeraho. Kandi twaba dushimira abantu barenga 20,000 mwakomeje kutwereka urukundo, ndetse mukomeze kugenda mutwereka urukundo mukomeza guplayinga mureba ino video. Thanks, turabakunda.